салом алейкум бародарон, ман Тимур Хусайнови канали Тождорон. Чихеле ки дар видео ма гуфта будам ки нависен комментарияда чихеле мошин сёмка кунем. Бисёри бародарон комментария карданд ки то 1 миллион 300 000. Ина имрӯз вақти соат расид бародарон, чихеле ки дидестен 1 миллион 300 000 да 20 та навхали мошин мегирӣ. Ё ки як Kia Optima 2019. Ози дар барномаи имрӯза агари хеле камтар да биш бигирем Kia Optima дорем. Полностью видеообзор мекунем, статистикаи мошин дар такси, лицензия, корбори Comfort Plus ва дигару дигар. То охирша видеоро тамошо кунед, лайка фаромӯш накунед, рементуро бикашен, рафтем. медонам дар камера чихел шумо да ишон метиҳад. Иншолло дар оянда мо ҳаракат мекунем ин видеоро ислоҳ кунем, чтобы полностью максимально ҳамаро фасон нишон бидем, чунки дар табло иҷа мо доз нишон метиҳад ки дар кадом режим мо рафтестем. Боз мо гирон мекунем, режим спорт гирон шид. ай пеш камера барои дар оянда насиб сёмка вақти конкретна статистика нишон додан бояд раҳои платни рафтан дар курай тарафои Шереметова ё ки просто област ҷоеда ки камера нестае. Мо давор зирам режим спортай. Так, камераро гузаштем. Эҳтиёт кунед, сахай накунед, шашка боз накунед. Барои сёмкара иногда можно. Ман фикр мекунам зиёдтарш дар кор неста, чунки мошини мардуме пагаш трафоша занг мезана, якҷоя платит мекунем. Самолёт вори мерава Optima, объем 2 литр. Реально мошин чисто агар ки барои такси бигем нагирям мешава и версияро. Ягон версия паста мегирӣ, чтобы кам расход карда мисол бигардӣ. Дата дар бораи мошин ози гап мезанем, именно ба чашми хел бигирем водителои ки мисол одамое ки барои лична зиндагии хичон семейни мошин гуфта гирифтаниян. Чихел ки дидестен комплектатсияи мошин комфортай, яъне средний. Востаи да варианти болое ки мисол мошин лук дора, кожаний салонай ва дигару дигар. Анаки ин мошинам чихел ки дидестен наван, оли у канакликошонам камнагӣ нестан. Так. Салони мошин чихеле ки дидестен бародаро, хела калонай назар ба дигар мошина. Чихеле ки дидестен наклейкош оли кандагӣ нестае даже. Ин мошин 2019 примерно уже пробегаш 70 000 шудагия, 60 чанд ҳазора мо нигоҳ кардем. Ана так. Калони багажа дидестен. Оли як рӯз бародаро иншолло сёмка мекунем видеообзори Toyota Camry, последний кузов, последний ки бромадагиаи Camry 6. Бо ҳардаша худо хоҳад отдельно видео сравнивать мекунем ки Optima дар кор шава. Гонкаш мекунем, кадомиш тез мерава, чихеле ки молодёж нағз бинан. Ана чихеле ки гуфтам дар ин мошин и комплектатсияи комфортай. Яъне пешаи премиум. Премиумш меган, чихелиш меган. Ана ози ман тарзи кашиши мошина ма ози нишон метам бародаро.
чикаре ки дидесен дар инҷа мо дози подогрев рул астай баъд дар ин инҷа мо метавонем спокойно режима алиш кунем астай режим комфорт режим эко экономичный ба спорт спортам монди уже камтар хубтар мехӯрад смарт и более манёврни хеле так ози мо комфортам мемонем кондиционер чизоша чикаре ки дидесен торпедаш хеле фасон метавонад по сравнению дига машиное ки мисол ҳай кардагим ма именно ба марка модели Kia Solaris ё ки Hyundai дига машино насиб кардаги боша як рӯз бо дига машинша сёмка мекунем ай Hyundai Sonata ё ки ягон вариантои хубша насиб кардаги боша меёвем ҳозир просто ай кардаи машина мебинем так рай коломб омада режим спортда попробуй мекунем тарзи кашиш ва дигару дигар пока тамошо кардесем пока ай кардесем шумо метавонед ҳозир уже пауза карда лайка биҷукен кадоме ки обуна шудаги неста яъне подписатсия кардаги неста дар канали мо дар омада подписатсия кунед обязательно так ҳозир мо режим спорта гирон мекунем примерно чанд қа нишон тия қараи хубе ҳам надорем мо ки сёмка кунем ози полностью под скорости мақсад 200 броем 180 броем чихеле ки ма дар вай гуфтум дар уҷа ки то что баромада сёмка карда процесси статистикаи мошина бигем агар ки нишон бидем мисол дар чанд секунд скорости 100 да мехеза ё ки мисол кашишиш чихела медава ма сразу мегум ки кашишиш хела хубе по сравнению дига мошино 167 лошадиный сил 2 литр объемуш 2019 машин комплектацияш хела хубе по сравнению дига машинам ада хела маъқул шид ана бо далши ози мебинем пурратар мефаҳмем кашиш управлят кардан вақте скорости баланд рафтеси машин чӣ хела движенияш стоит ай бихари барои такси ё ки барои лична зиндагӣ хита пеш бурдан семейни машин меган ози мо дар режим спорт рафтесем дар оянда чӣ хеле ки гуфтум мо иншоалло ҳамин камодиёро ислоҳ мекунем ки камера отдельно часпондан ҳамин хел дар спидометр бояд бошанд просто ози вақти камера нест мо хушук намебинем пассажирски сиденьира хела ақиб бурдагем мо ҷо хела ҳастай да пеш нашод удобствое ки даи ози ҳастай ақибда то же самое ина ақибда чӣ хеле ки одам шидагия дидестен по хела ҷо удобняй удобно да ти ну это вот самое главное ана нашод комплектация чӣ хеле гуфтум бародаро комфорт чисто молодежный машин инами мехоҳӣ машин гирӣ нашуд того что сравнивать мекунем Kia Cerato кати ё ки Optima кати Toyota Camry насиб мо обязательно як рӯз якта Camry-ра меёвем худо хоҳад ҳардаша сравнивать мекунем мо якта видеообзори Toyota Camry мекунем баъдай вай ба уже Toyota Camry-ра кати я водителеш меёвем ки вайам сухан куна Toyota Camry-ра кати Optima дар кушава гонка мекунем пешкунак мекунем чисто молодежный темаш мекунем сравнивать мекунем ки кадомиш хубай так режим спорт уже нормально мекаша смарт манёврни бдагиша манёврни чӣ меша то кати манёвр короче кадом медонам манёвр чия беаққурат камитара да нависен ай ҳама прикол ами мешава рафтен дарши комфорт уже средняй эко и экономичняй хай спорт да спорт мо уже ақиб мошин нест машин действительно мекаша бародаро действительно мекаша дар режим спорт ина уже мо 100 чанд рафтему бо сразу тормоз кардем инҷа вай плашаткае нестае ки мо биброем айрӯи 200 чанд ай кунем насиб иншоалло рӯз ба рӯз ҳамаш бо дастгирии шумо ҳар як пишравии мо ба дастгирии шумо мешава бо насиб худо хоҳад меша моменте ки ба ҳам хел плашаткаҳоро мерем бо уже
дальнейшие машины спортивные съемка мекунем, яъне Феррари, Порше, дигару дигар шамисол. Ана инҷа мо зираш тамқа ҷое ки дорем, як ҷои тишина бе камера, бе ягон гап чап съемка, машин кам съемка кунем. Як минуси калонаш дар ҳамияе ки бародаро лошадини сил чихел ки меган намерасад ай машин 2 литрай объем 2 гуфти урусо, лекин 167 лошадини сил дай машин хеле камай. Дар вақте ки ту газа меҷиқи, вақти мисол абгон меброи ягон чизи дига, ҳами лошадини силаш намераса ки мисол конкретно хушув биҷиқи ҳайкни мисол брай. Машина ман навшита омалагӣ будам, пойнаи ҷазири айш кардам, чанг шид. Мебарем бо соҳибистам хидметим. Ай бародаре ки мо машина гирифтем, съемка кардем, гуфтем дата сухан мекунем оиди кор будани такси, мисол чанд сум кор карда мешавад дар Комфорт Плюс ва дигару дигар. Гуфти урусо ки получается соҳиби машин просто мегардан, ай пишти зиндагӣ мешану, ана якчанд машин аренда дадоран, чун дар такси кор намекунам. гуфтанем ки дар видео мо ягон маълумоти хуб дода наметавонем ози оиди такси дар Комфорт Плюс, лекин ин мора гуфти урусо ки не останавливает. Мо худо хоҳад як рӯз хидам мебарам дар Комфорт Плюс кор мекунам, ай сар то бега пурра карда ҳамаша мефаҳмонам. Хеле ки ба забони русӣ мегӯянд будьте всегда на позитиве, прям я намуди ки намхе бошам. саломатӣ боша ҳамаш меша бародаро, ягон камбудӣ боша бахшиши зиёд обязательно дар комментария бинависен, иншолло ки дар видеои оянда мо ислоҳ мекунем. Ягон ҷо шама пурра карда шумода нафаҳмадам, ягон камбудӣ дора, ягон элементе ки мисол ман нагуфтам, ягон деталера ки ман нагуфтам, мисол шумода интерес неай, ҳамон чиза шумо бинависен, чӣ хеле ки дар вай видео мора хоҳиш кардан бародаро, гуфтан Kia Optima съемка кунем, мо Kia Optima ёфтем, съемка кардем. Барои ҳамо ягон камбудӣ боша нависен дар комментария ки Тимур бародар дар оянда ин ҳамҷои машина фаҳмон, нарх навоша ё ки ягон ҷое ки ҳастае ки ман намедонам, ҳамура ман кофта, ёфта, пурра карда пешкаши шумо мегардонам. Бе ягон суханои бад, лайка фаромӯш накунед, маъқул нашуда боша дизлайк монед, комментария нависен, шиносотонда ба воситаи WhatsApp, Viber, имо роӣ кунед. Мо миннатдор, Алло нигҳбонтон то боздид. Хеле аймон нестай. Ё ки бикунам? چی ستانم خیلی میمونم چطوری؟ سلام علیکم همینجاش هم میمونم یو